May meta po, take ko na kung hindi na palabas nga lawas, medyo agabhabol kami kasi artikado activities di December na palabas nga bulan, so akam kamaten. So far, ang track meta po, iti panagsagsagana kayo iti Pamuli na Festival. Mabali pakibid sa sa Apo Mayor dahil activities for February. May na po, ado dito yung amin medyo whole month celebration, whole month ko na tayo, yung madala kami, digijal daw nga awan activities tayo. Yung madami digijal daw, na adami 2 or more na activities na events ko nakiti. So, kajay apo. Siyempre, the usual nga ana tayo, um, Civic Military Parade, iti February 1, Panagyaman Concert, let's look forward to sino the artist nga umay for the city. February 2, Ilocos Norte founding anniversary and WU founding anniversary. Kaya na doon po, syempre, highlight the events tayo. Miss Tawag, ada Mr. Lawag, ada NGO Night, as usual, Little Mr. and Miss Lawag, ada pa'y events apo nga awan dito nga we're still working on it nga highlight iti Pamuli nawen. So ado apo. So may keto ni ana magpiesta kada ron. Sir, nagbawan awan kalesa ko lang. Adda kalesa apo adda kalesa ana tayo apo street. Nalawag street and kalesa parade adda apo February 10 po. So dito yung carnival sir. Di ba kayo di ko nga adanay dumduma nga maikabil ang jay dumduma nga padaan ti Tagalawag sir. Kinak di summary apo kasi nainted na kami the list of rides. So the carousel, tsaka muna the bump cart, yung naduma-duma pa apo. So I was expecting the cable cart na sukat kasaritak di dyan no na-i-provide na nila di dyan. The winning bidder, sir. Tsaka mo ako dito pin-update ba kung sino the winning bidder. At least ada sabi nag-participate So ada competition na. J-Connection that kuryente Apo Mayor na i-tapon from Tine. So dami ti makamo di dyan apo. Maki-coordinate ng city. Yung DJT guide, yung mga katakwada, kaputi ka na tutubra, nakitinulong tayo, nonat kayo, Brian, like one of which is the connection of INEC. Ang team kayo at ang taon, sir. Yun. The vibe. Usually, ako nga target tayo is siyempre, we're modernizing. So, ada digin Gen Z nga makuna, ado generations, genre. So, the vibe. So, this time, we're trying to offer a different vibe, feel, iti locals with regards to the Pamuli Nawen. So, it's more of traditional and modern approach at the same time. So, we're trying to let them experience a different type of Pamuli.